turabasuhuje mwese abadukurikiye muri uyu mwanya kuri Mactar TV, mukomeze kugubwa neza. Uyu mwanya tujya kubagezaho amakuru atandukanye, ariko reka duhere kuri aya ngaya yavuze rero mwumve ibibazo bafite n'ibyo bari barimo gusaba President Tshisekedi. Lakini kama sasa hii tulishakuwa deja Bukavu. Tuko na problème ya communication. Tuko na problème ya matériel ya vita. 3 tuko na problème ya risasi. Achana masasi. Problème nyingine ku niveau ya finance. Unajua kama kupata rasio ya kukulisha majeshi zote haiko black. Nawaza hapa kwenye tuko niliweza kusabia basoda wenye biko angaje mwa ifro. Tuko mwa plus de 6000. Yombi itanda. Wenye tuko angaje mwa ifro. Na kwa tuko angaje mwa ifro plus de 6000 personnes. Vraiment kupata chakula ya kula ni shida. Ni shida. Na tunatumikia gouvernement. Sababu kibiryo. Na wakati tunatumika sababu adui ameamvoile nchi yetu na sisi hatuwezi kuiacha kama watoto wa nchi. Tuko majeshi ambao tumejitoa kwa kuweza kusaidia nchi yetu. Gouvernement tusaidie. Tusaidie msione sawa vile mzaa. Sababu sisi tukishindwa hapa na Kinshasa watawafuta. Sasa msifunge mikono Kinshasa muwazi aseme kama sababu tumetia kaka amani kidogo mwa hii eneo yetu tunakamata, yaani tumemaliza. Njoo kuanja. Njoo kuanja sasa. Mtie mabateri ya marsh, tusaidieni. Huku tuko na maeneo mingi yenye meme avion petit porteur teza shuka na ile petit porteur kushuka na mtatuletea vitu ambavyo tutafanya navyo kazi. Fikisha hii habari kwa excellence chef de l'etat. Ayue kama vraiment tuko hapa tuko tunapigana sababu ya nchi yetu. Hatupigane juu yake hapana. Tunapigana sababu ya nchi yetu. Sababu hii nchi kienda tutashindwa hata kwenye tutaweza kutia ligoti. Na ndio maana tumepigania zaidi. Vraiment musikie hii hali yetu tuko tunalia shi sawa vile wazalendo. Muelewe kama tuko na probleme yeko trade. Okau amubikamate au serie. Vraiment sijue kama tutabutire kunini. Murumva ko aba nibo wazalendo bari barimo kuvuga ibibazo bafite byabo, ariko bavuga ko bashaka ko bigera kuri Tshisekedi. Mwumvishe aho barimo bavuga ko ikibazo cya mbere bafite, barimo bavuga bati dufite ikibazo cy'ibikoresho by'itumanaho, ati nicyo kibazo cya mbere dufite. Cya kabiri kandi ngo bafite n'ikibazo cy'ibikoresho by'intambara, materiel de vita, materiel ya vita, ngo niyo bafite ikibazo nanone cy'ibikoresho by'intambara. Bagakomeza bavuga bati dufite ikibazo kindi kandi cy'amasasu. Bakavuga bati kandi dufite ikibazo cyo kubona ibyo kurya byo guhereza aba barwanyi bose, ati bagera ku 6,000. Bakavuga bati twebwe rero kandi turahangaha i Bukavu, bati mwebwe nimukomeze kuvuga ko mwibere aho ngaho Kinshasa mushyira amaboko mu mifuka mwumve ko byarangiye. Bati kubera ko ahangaha turamutse tuhavuye, bati umwanzi ariwo M23 ashobora kugira gutya akaza agahita afata Uvira. Ati impamvu rero umwanzi atari yaza ngo afate Uvira ni ukubera ko turi mu nzira zo kumukumira. Bati rero mutagize gutya ngo mutwoherereze ibikoresho by'intambara, mutwoherereze ibikoresho by'itumanaho, mutwoherereze n'ibyo kurya. Ati rero ahangaha turamutse tuhavuye umwanzi yahita afata Uvira, ati ugasanga bibaye ikibazo gikomeye cyane. Bakavuga bati kandi ahangaha turi hari ahantu hashobora kugwa za petit porteur, bashobora kugwa utudege dutoya dushobora kutuzanira ibikoresho, atari ahantu twaza tukagwa. Hari ibibanza bihari ngo utudege twaza ngo tukagwa, hanyuma tukabazanira ibyo kurya, tukabazanira n'ibikoresho by'itumanaho ndetse n'ibikoresho by'intambara. Ati hanyuma tukabona uburyo dushobora gukomeza guhangana. Ati rero ubu butumwa mugeze kuri chef wa gouvernement ubwo nyine we Tshisekedi. Bati kandi twebwe turarwanira igihugu cyacu, bati ntabwo turwanira Tshisekedi ahubwo turarwanira igihugu cyacu. Ati kandi mumenye ko tudakomeje ngo turwanire igihugu cyacu, ati mwisi iri imbere mwazagera gutya, ati mukazabona twebwe dutangiye gupfukama tugapfukamira umwanzi. Ati rero byo byaba ari kimwaro gikomeye cyane. Ati mutwoherereze ibyo ngibyo tubasabye, ati kandi ubutumwa bugere kuri Tshisekedi. Ati hanyuma natwe dukomeze kurinda
dukomeze kurinda hano ati ku buryo dukomeza gukubita umwanzi adashobora kuba yakomeza ngo ajye gufata Uvira. Bati rero baramutse bavuye ngo M23 turafata Uvira, ubwo rero ngo turibaza niba abawazarendo barimo gutuma M23 tudafata Uvira. Ntago tubize ariko barabyivugira ko ngo bari mu nzira zikumira umwanzi kugira ngo adafata Uvira, kandi akavuga ko bageze ngo ku bihumbi 6 ndetse no kubagaburira abantu 6,000 babarwanyi, ngo ari ibintu bitoroshye na gatoya. Ngayo rero amagambo ya Wazalendo bivugiye barimo babwira barimo bavuga bati batuma kuri Tshisekedi kugira ngo ubwo butumwa bwabo bugere kuri Tshisekedi hanyuma agire gutya aboherereze ibyo basaba. Kandi rero kuri iyo nkuru mu gihe kandi bafite ibi bibazo byose, ni mu gihe umwuka utari mwiza hagati y'ingabo z'u Burundi ndetse n'abo ba Wazalendo, kuko ingabo z'u Burundi zoherejwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntizibanye neza n'imitwe yitwaje intwaro igize ihuriro rya Wazalendo nyuma y'aho impande zombi zinaniwe kumvikana ku miteguro y'urugamba rwo kurwanya AFC M23. Abarwanyi rero benshi bo muri Wazalendo n'abasirikare b'u Burundi bahungiye muri teritwari ya Uvira nyuma yo kwirukanwa na M23 mu bice byo mu ntara Kivu y'Amajyepfo birimo n'umujyi wa Bukavu. Aba barwanyi rero bashyigikiwe na leta babanje guhangana n'ingabo za RDC bagishinja ubugwari kuko ngo zatinye urugamba zishaka guhungira mu bice birimo Karemi ndetse no mu ntara ya Tanganyika. Wazalendo kandi twongeye tubitse ko bamaze iminsi bagerageza kugaba ibitero mu bice bigenzurwa na M23 cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo, bagerageza kubyisubiza ariko byabaye iby'ubusa kuko akenshi bagiye basubizwa inyuma rugikubita. Aha rero twanababwira ko ahangaha Wazalendo barimo kuvuga ko barinze Uvira, kandi ko mu gihe bava mu birindiro byabo ngo M23 yahita ifata iyi teritwari. Ni ubutumwa rero bugaragaza ko ntacyo biteze ku ngabo z'u Burundi cyangwa se ngo kuza RDC. Iri huriro kandi ryagaragaje ko ryugarijwe ngo n'ibibazo birimo ibyo twababwiye hejuru, harimo kubura intwaro zihagije, amasasu ndetse n'ibiryo, kuko ngo bigoye ngo kugabura abarwanyi barenga 6,000 ngo twababwiye hejuru. Bakaba rero barimo gusaba Tshisekedi ko kumva gutakamba kwabo. Inkuru y'imibereho mibi ya Wazalendo imenyekanye nyuma y'aho umuyobozi w'ihuriro Lieutenant General Padiri Burenda David atumijwe ari Kinshasa bitewe n'impamvu zitari zagera gutya ngo zimenyekane. Aha, murumva ko Wazalendo ngo nibo bari gukomeza kubuza M23 gufata hariya Uvira. Iyo ukomeje muri iyo ntuza yabo muri ayo magambo yabo bavugaga nuko yose ntayishyizeho, barimo bavuga yuko ngo bakomeza kubabeshya yuko ngo M23 afashe Nyangezi, ariko barimo kuvuga ngo Nyangezi nibo bayifite, ngo nibo bayizengurutse, ngo ndetse ngo bakomeje kuzibira umwanzi, ngo nibo bamuhagaritse. Ubwo rero murumva ko bakomeza kwigamba bivuga ibyiza, ariko nanone nta wamenye n'ibyo bavuga kuko ari ukuri, kubera ko imirongo y'urugamba hari M23 bigenda bigaragara ko igenda bakubita inshuro uko bwije nuko bukeye. Reka rero mu kanya gato cyane mitenza ngaruka noneho mbabwire ku yindi nkuru irimo kuvuga hariya muri Kongo y'abacancuro. Mu minsi yashize murabizi ko hari abacancuro bari barimo barwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, baje no kuza gukubitwa, bamwe barafatwa bacishwa na hano mu Rwanda. Ibyo mwarabibonye, ariko hariya muri Kongo ntabwo abacancuro bari bahari bariya gusa, hari abandi benshi batandukanye. Umucancuro wo muri Amerika yemereye RDC kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro yayo. Noneho ibirombe by'amabuye y'agaciro bigaragara ko ingabo za Kongo zananiwe kubirinda. Ubu noneho rero umucancuro akaba ari wavuze yuko yiteguye kurinda ibirombe bya RDC kugira ngo hatagira ngo umuntu wese ugomba guhirahira akaza kuza ngo kubyiba. Uwo mucancuro wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Eric Dean Prince yemereye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurinda umutekano w'ibirombe by'amabuye y'agaciro yayo, ngo no kugenzura uburyo imisoro ikusanywamo. Tekereza nawe kugira ngo leta ibirimo kunanirwa kurinda amabuye y'agaciro yayo ndetse n'uburyo imisoro ikusanywamo, bikaba rero bikaba abacancuro aribo barimo gusaba ko barimo kuvuga ko noneho barimo kugirana amasezerano na leta ya Kinshasa kugira ngo babarindira amabuye y'agaciro ndetse ngo
ngo babafashe no gukomeza kugenzura ngo n'uburyo imisoro ikusanywamo. Ibiro ntaramakuru Reuters byatangaje ko amakuru byahawe na babiri bakorana bya hafi na Prince uyu mucancuro nyine abo muri leta ya RDC n'abadiplomate babiri yemeza ko uyu mucancuro yumvikanye na RDC deja bamaje kubyumvikana mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Prince rero yashinze ikigo cy'abacancuro cyitwa Blackwater cyakoreye mu bihugu bitandukanye. Yakigurishije mu 2010 ubwo abarwanyi bacu bashinjwaga kwica abasivile muri Iraq. Ibi byaha rero barabihamijwe ndetse Donald Trump arababarira ubwo yajyaga ku butegetsi. Impuguke rero z'umuryango w'abibumbye zagaragaje ko Prince yatangiye kugirana ibiganiro na leta ya RDC muri 2023 imusaba kuyifasha kurinda umutekano wo mu burasirazuba bw'iki gihugu, ariko icyo gihe nta kimande zombi zagezeho. Muri Mutarama rero uyu Prince yemereye leta ya RDC ko azohereza abacancuro mu mujyi wa Goma, ariko uyu mugambi warapfubye nyuma y'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 bawufashe mu mpera z'uko kwezi. Umwe rero mu bayobozi bo muri leta ya RDC yatangaje ko nyuma y'aho kujya iguma bidashobotse abajyanama ba Prince bateganya gutangirira akazi muri Grand Katanga mu majyepfo y'iki gihugu. Yagize ati urebye muri Katanga ukareba Kolwezi ku mupaka wa Zambia na Congo bavuga ko hari miliyoni 40 z'amadolari ziburira mu bisohoka n'ibyinjira buri kwezi. Umudiplomate rero yabwiye ibi biro ntaramakuru ko mu cyiciro cya mbere cy'ibikorwa bya Prince hazibandwa ku kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro no kugenzura uburyo imisoro ikusanywa muri Grand Katanga. Gukorana rero na Prince bya hafi yatangaje ko aba bajyanama b'inzobere bazabanza kwibanda ku birombe binini biri mu majyepfo ya RDC nibabona ko akazi kabo karimo gutanga umusaruro mwiza, hanyuma ngo bazabone no kuba bagenda bagakorera n'ahandi. Umukozi rero mu biro bya perezida wa RDC yasobanuye ko imbanziriza amasezerano yamaze gusinywa hagati ya leta ndetse na Prince. Icyakoze ibirambuye birimo umubare w'abajyanama bazoherezwa byo ntabwo byari byemezwa. Murumva rero ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irakomeza kugenda n'ubundi yifashisha abacancuro mu bintu byinshi bitandukanye. Ubu noneho bagezeho kwifashisha abacancuro mu kugira ngo bajye babarindira amabuye yabo y'agaciro ndetse no kubacungira no kubakusanyiriza cyangwa se kubacungira uburyo imisoro yose ituruka hariya izajya ikusanywa, ngo kubera ko babonye ikomeza kwibwa bo bero birabananira, none bemeye gukorana n'abacancuro ngo kugira ngo abacancuro bagire bate, abacancuro rero baza babarindire ibyo ngibyo. Murumva rero ko ibintu hariya muri Kongo aba ari ibintu biba bivangavanze. Nyiri kuri ayo makuru rero y'amabuye y'agaciro, reka nze mpite mbabwira ko noneho Perezida Tshisekedi cyangwa se umuryango wa Perezida Felix Tshisekedi nyine Perezida wa Kongo, ubu noneho amakuru ahari nuko banki y'Ubusuwisi, banki nkuru y'Ubusuwisi noneho yamaje gufatira amafaranga cyangwa se imitungo y'umuryango wa Perezida Tshisekedi wa Kongo, ariko cyane cyane ahangaha imitungo irimo kuvugwa ni umutungo w'amafaranga ari hariya muri banki nkuru hariya mu gihugu cy'Ubusuwisi. Igihugu cy'Ubusuwisi rero banki nkuru ikaba yavuze ko yafatiriye umutungo wa Tshisekedi afitemo hariya muri banki nkuru yawe mu Busuwisi. Uwo mutungo wa Tshisekedi ngo ukabarirwa uri hariya muri banki, ayo mafaranga ukabarirwa muri miliyari 8 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nimunyumvire namwe amafaranga angana gutyo. Amafaranga y'umutungo w'umuryango wa Tshisekedi uri hariya muri banki nkuru y'Ubusuwisi agera kuri miliyari 8 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwumva ayo mafaranga ukuntu angana. Rero ayo mafaranga akaba yafatiriwe yabrotswe nyine yabaye blocked, ni ukuvuga ngo hariya bayahagarikiye hariya muri banki y'Ubusuwisi, banki nkuru y'Ubusuwisi bafatiye rero bayafatiriye bavuga ko ayo mafaranga atagomba kongera gukorwaho. Ayo mafaranga y'umuryango wa Tshisekedi batagomba guhirahira baza kuyafata kubera ko yamaje guhagarikwa hariya muri banki, cyangwa se yamaje gufatirwa hariya muri banki nkuru hariya mu gihugu cy'Ubusuwisi. Aha rero bagakomeza kuvuga ko ayo mafaranga Tshisekedi n'ahandi yayakuye, ahubwo yayakuye mu kuyiba cyangwa se mu gusahura umutungo wa Kongo,
binyuze mu kwiba binyuze mu kugurisha amabuye y'agaciro hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakavuga bati nta handi aya mafaranga yakura miliyari 8 z'amadolari ya Tanzania za Amerika, nta handi aya mafaranga Tshisekedi yakura usibye kuyakura mu kwiba, usibye mu gusahura umutungo wa Kongo, akiba akaba afite za kampani nazo zicukura amabuye y'agaciro zikayanyereza zikayiba, hanyuma akayagurisha kuri marché noir cyangwa se ku masoko atazwi. Yamara kuyagurisha ku masoko atazwi, agafata ayo mafaranga yose abayakuyemo y'amadolari akajya kuyabika hariya muri banke zo mu Busuwisi, muri banki nkuru hariya y'Ubusuwisi. Bakavuga bati rero nta handi amafaranga ngana gutya uyu mugabo Tshisekedi yaba yarayakuye usibye kuba ari ugusahura umutungo wa Kongo. Murumva ko rero nawe nubwo umugabo avuga ati ntabwo ndashyirana na M23, ati nishaka izaze igere ku muryango w'igipangu cyanjye, nta na rimwe nzigera ngeshyirana na M23, nuko azi icyo aryamye, azi ko afite umutungo uhagije. Nibikomeza kugira gutya bikazana ibibazo, wazahunga akigendera, yamara kwigendera akagenda akajya kwirira ayo mafaranga n'umuryango we agakomeza akiberaho nta kibazo kindi afite, dore ko n'igihugu cya Angola baramubwiye bati nukenera guhunga uzaze tuzaguhe ubuhungiro bw'igihe gito hano muri Angola, nta kibazo rwose, uzaze tuzagufasha, tunagucungira umutekano, uzaze uhungira hano mu gihugu cyacu cya Angola. Uyu mugabo rero murumva ko mu gihe hirya no hino bakomeza kuvuga byinshi, ariko we murumva ko aryamye ku mafaranga, akavagari k'amafaranga menshi cyane we yasahuye batazi aho yaturutse. Nkayo nguko rero ibya Tshisekedi. Reka rero nyuma y'ayo makuru mitenze mbabwira n'andi makuru yandi arimo kuvugwa muri icyo gihugu ndetse no hirya no hino. Mwe nimujye kure, mukomeze mu Afurika, nze mbagezaho n'andi makuru yandi arimo kuvugwa hano muri iki gihugu ndetse no hirya no hino. Hagati aho ngaho tubabwiye n'andi makuru yandi atandukanye. Reka tubabwire ko umujyanama wihariye wa Trump uherutse Kigali yashyize mu majwi u Rwanda ndetse na RDF. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zongeye gushyira u Rwanda mu majwi, zirusaba kuvana ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingabo zivuga ko ruhafite. Amerika rero yarwikomye biciye mu mujyanama wihariye wa Perezida Donald Trump ku bijyanye na Afurika ndetse uyu nguyu akaba ari Masad Boulos, witwa Masad Boulos. Uyu mu kiganiro yahaye itangazamakuru kuri wa kane yagize ati turashimangira icyemezo duhagazeho, u Rwanda rugomba guhagarika ubufasha bwose bwa gisirikare kuri M23 ndetse rukavana n'ingabo zose z'u Rwanda ku butaka bwa RDC. Boulos rero mu ntangiriro z'uku kwezi wari Kigali we yakiriwe akanagira ibiganiro na Perezida Paul Kagame, yavuze ko afite icyizere cy'uko impande zose zirebwa n'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa ngo zizashobora kugera ku gisubizo cyihuse. Amerika rero iri mu bihugu byakunze gushyira igitutu ku Rwanda birushinja guha ubufasha inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 zimaze imyaka irenga 3 ziri mu ntambara n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa. Muri Gashyantare rero uyu mwaka Washington yafatiye ibihano umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe yafatiye umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga General Retired James Kabarebe, murabizi, imushinja kuba ari buri inyuma y'ubufasha bw'u Rwanda ngo kuri M23. Kigali rero ku ruhande rwayo yakunze guhakana ko ari ko nta ngabo yaba ifite mu burasirazuba bwa RDC, gusa ku rundi ruhande ikemeza ko hari ingamba z'ubwirinzi yashyize ku mipaka y'u Rwanda mu rwego rwo gukumira icyaturuka muri Kongo kigahungabanya umutekano. Uyu rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gushyira igitutu ku Rwanda ngo bakure ingabo zarwo hariya muri Kongo, ariko nanone uyu mugabo Boulos n'undi bakaba bakomeza kuvuga ko nanone ko FDLR nayo ariko ari ikibazo. Bakavuga bati nubwo u Rwanda turubwira gukura ingabo zarwo hariya muri Kongo, ariko na Kongo bakavuga bati namwe mukwiye kwitandukanya na FDLR ndetse mukazifata mukazirukana ku butaka bwanyu zigasubira mu Rwanda iyo zaturutse, bati kubera ko nazo zikomeza kubangamira umutekano w'u Rwanda. Ntabwo ari ibyo gusa, kuko kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, reka tunababwire ko noneho zafashe n'icyemezo cy'uko zigiye gufunga ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko minsi yashize habaye imyigaragambyo ndetse bakoraga imyigaragambyo bakanayitera,
ubu rero leta zunze ubumwe za Amerika bakaba bafashe barimo bakaba bamaje gufata icyemezo cyuko bashobora kugira uko bagiye gufunga nuza ambasade yabo hariya muri hariya i Kinshasa. Murumva ko rero Amerika yo murumva ko ifite ibintu byinshi cyane irimo gukora. Gusa uyu mugabo tubibutse ko yari yaje hano mu Rwanda ni mu minsi mike yahavuye, ariko ageze hano mu kanama ka Loni hariya atangaza ko ingabo z'u Rwanda zigomba kuva hariya muri leta hariya muri RDC. Aha rero noneho leta z'ubumwe za Amerika zikaba nyine ziteganya gufunga ambasade zayo, ariko harimo nyine n'iya Repubulika ya Kongo. Ariko ntabwo ariyo gusa, kuko na ambasade 10 ndetse n'abakonsulita 17 nizo ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump buteganya gufunga, nk'uko ikinyamakuru cyitwa The New York Times kibivuga. Maje nabibonyeho inyandiko y'imbere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika. Igitangazamakuru kivuga ko cyabonye niyo yemeza ko ziri ambasade ziganjemo izo muri Afurika ngo zigomba gufunga. Izi ambasade rero zirimo na ambasade zirimo ya leta zunze ubumwe za Amerika muri Repubulika ya Central Africa, Eritrea, Gambia, Lesotho, Repubulika ya Congo, ariyo nyine Congo Brazzaville ndetse na Sudani y'Epfo. Ahangaha hose ibinyamakuru byo muri Amerika bivuga ko Washington yafashe kiriya cyemezo mu rwego rwo kugabanya amafaranga itakaza ku bigo bya leta. Icyakora mbere yo kuzifunga ngo bigomba kubanza kwemezwa n'inteko nshinga amategeko. Murumva ko rero murumva ko ariko no mu Budage, reka babwire ko no mu Budage wa Amerika iteganya gufunga konsulita yaho, mu gihe kandi muri Bosnia, muri Herzegovina ndetse ishobora gufunga naho ishobora gufunga abakonsulita bayo. Nayo leta zunze ubumwe za Amerika hariya naho irateganya kubagira gutya ikafunga. Murumva ko rero ibintu bitoroshye na gatoya ndetse na gato cyane. Reka amakuru yacu tuyasoreza ahangaha, ariko tubabwira ko mudakwiriye kujya kure, kubera ko mu kanya gato turaza kongera tubabwire n'andi makuru yandi agezweho tudashoboye kubabwira muri aya ngaya, ariko mu masaha yandi ari imbere turaza kongera kubagezaho andi makuru yandi agezweho. Mukomeze rero mugubwe neza, Imana ikomeze yivange mu byanyu. Ngende Emmanuel Nshimiyimana.